ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوار بادینان خوشحال اینجا رگادی امو اینگیش نفیکو دو جبوی پیشکش کرنا برنامه هوا ایوار بادینان برن و کوی نزانم کو برنامه روزانه انتیتا پیشکش کرن امرا بی میوانداری کسانه کی یان چند کسانه بوای که ویری گفتگو اگ بتگرن چاو گفتگو یا گریدای بی پروژه بن یان جی گریدای بی زانین و زانیاری میوانن میان میوانه می روزه بو بتر خدمت کرنا هوا این هجا ما افروکا امرا بوین میوانداری دو ما مستای زور هجا ما مستا عبد الجبار عبد الرحمن و کولری جواکی و هرباسا ما مستای زور برز کاک برهان حمید و کولری درونی بابت ما افروکا آنه یا خود دیگری دای بیتن بخالک آگلک آگرنگ و کود بیتن افروکا زور بیا جواکی مگازم دیلی لبگتن افجی کارتی کرنا قیرانه یا نمیشین قیران دارایی السر خیزانی دست بیکم وکو بچک پیناسه که دین سر که قیران چیه؟ چاوا قیران مروف دی بیشتی قیران کنگی مروف دی بیشتی کارتی کرنا قیران سر گیان مروفی چیه؟ کارتی کرنا قیران سر خیزانی بگشتی چیه؟ چاوا مروف دی بخو برنامه که دانید کو قیران تید مروف هم بیشین هفرکیام قیرانی بکتن بوکی کو کارتی کرنه المروفی نکتن آسوارین قیرانی هکر دریش بود ناوا خیزان دا چه آسوار لی پیدا بن اف بسیاره و چندی بسیارندی این وکیوا دیدگل هر دو برایزا هینه گفتگو کرن هین هجاجی شیم برای وانج مارایوین سرشاش آمد دیار هین پیوندی مبکن سبارت بابت یار پرسیاره هوا بیدن دیگه هر دو برایزان هین هر دو ما مستقیم برایز گلب خیر آدم سر چاوا و افارا بادینا ما مستقیم جباره می دست بیکیل جنابیت دست بیکین هکر اموکو پیناسه یا پتر بیر اینانک بو بینرین مدیار که این که قیران چه تشته ام کنگی دی بیجین اوه بو دم قیران یعنی اوه بو قیران کو مروف وکو کس وکو خیزان خوب و برهف بگتن بله هگرم بین بحث کن کرتیاوه دبیجن شر وکی آشکیه همید شتید نافخادت هیرتن مروفات هیرتن اقتصادی هیرتن مشاکلات درست کتن یعنی هر جواکه که شر و پیگدادان دناف ده پیدا بین اف شر و پیگدادان هنید بنا اگر کو چند پاره حکمتی هی آن چند پاره خلقه که هی تیت مزاختن جبو بروکن شری و جبو پاراستنا گلو ولاتی و ام پروژین دناف جواکی ده کو اف پروژین آبورین آن استثمارین بهرابتری اف پروژین هندینه راوستاندنه بجا سروی اساسی دما هر ولاتا که کفتت شر و جنگاده شینوار دوی شری قیران لی پیداد بن وجا اول مینتن سر قوتا وی مجتمعی که وی مجتمعی چند مثلا شیعه خو آوا کتن چند اعتماداوی سروی بخواه هندی اعتماداوی سر نفس های بخواه بتنو پتر کارگه هبنو پتر تشتکاری هبتنو پتر خرکه که خواه بتشولی تأکید او دیشت پتر مقاومی بکتن گلوی شری هندی مجتمع که اتکالی بتنو پویا خلکه که دیو بتنو وی بخواه چنه بتنو همی پاری خواه یعنی مزی ختن تأکید وی حالت ده او مجتمع دیزیکا که بتنو نشیتن بردوامیه بتن اگر ام بین سحکنه دولتك که امریکا اوش چند ساله یا شرط کتن لسر مستویات همه جهانی هر بگیرل الویتنامی و بگیرل العراقی و بگیرل الصومالی و بگیرل افغانستان و بگیرل گلک دولتا بجبرکو اوانا نظام که مؤسساتی بقوته های وجبرکو اوانا سیستم که آبوری بقوته های وجبرکو اوانا يعني اتشين بجمتا تشين يعني ولاطة أواطي تشناتا ناف دوان ولاطة دوشن يعني بانات بن أيدي عاملة وانات بن عقليتي وانات بن يعني يا شيء خسر بتفرجتنو يا شيء بتسيد العالم كارتيكرن لنها تكرني وكو كارتيكرن سر أف دولة جديد تكرني أف دولة كو شريط كان خاصة أف دولة لاواصن أف دولة شريب كاتو تشنابير يعني دستي كاري نبيتن تأكيد أبا كارتيكرن أخوة جلا كهي إذا قيران بتني نبس كو قيران أبورية قيران أبورية قيران سياسية قيران جواكية قيران دمامروي خي بيجن عقل بنتنا بت مشكي خبط كاري قيران أو دماتو كسيت هجينة دين جهة هجي زور باشه كاك برهان ام بحثي قشتي بكين يعني دماكو ولات كتت قيراني ده فاشي ام دهينا سر خالد هريما كردستاني وكا خالد هريما كردستاني چه بكتن لكن بحثي قشتي بكين دما قيران چه بو مروف بيتن چاوا خوبو برهف كت کو کارتی کرنه گیان مروی و درون مروی نکتن زی یعنی هر اکثر همینه زانن کو کارتی کرنه لیکریان مروف خوشی و هستی نکت کو مروف بیشتن بله چه بود گل چه بونه هر اکثر از من بیشین به حس کرم و کارتی کرنه زانی ما مستا
مسألة قيرانة وكو جناب السيدة جواد قوتي تشتي غريب القيران ده قيران تجارة صار مجتمعك صار دولتك قيران يعني حالك بخون ناي بخو امبيجن انه قيرانة بتنهات قيرانة تيت قالك تشتي ديت هين قيرانة القرانتي نوكا قيرانة ما كردستان موضوعي ما هريما كردستاني قيرانة ويا وضعكي حربية وضعي حربي اف قيرانة هات وكو از يعني براستي از بنم انه خزانجي يعني مروفجي حرد بهني دولتش خورا حماية حرد بكريداية بدولتي فا از بجم انه بترجي اف مسؤوليات دولتي يعني انه جانبي دروني نهيلت قال خلقي جانبي دروني بمري جانبي دروني تعداهي لي مروفجي تشيت دولة بكيريكي يعني بو مثال وكو از الجواكا كردي دا از بينم فترة كان وقتي قيرانة شي بوي هاد قوتن بلكي جناب تابيزان بي هاد قوتن انه هريما كردستاني ما استعدادك هي بو اعلان كرنا دولة بوني ما اف سببها هاني ما قيرانة هي انا انه اعمل بنجي سويسرا دا ما مالكي رصيدك خو كومت كاين في حالة دا يعني بو مثال روجكي ازرونشتي بدف بيشمرجكي قالك عاجز بو اجبر معاشوان كيم هاتا وقتي اف قوتن حس كري وقتي اف قوتن هاتي قوتن قلت بخدين متشو مشكلة نينا هكر ازانم كردستان دي بيت الدولات متشو مشكلة نينا قيرانة تشتك ديشيت فجا اف يعني بتر مسؤولتها دولتي يجي مسؤولتها حكومتها خلكي بباريزي يا دوجي واق مروجي سر مسؤولتها خو تفي ما ثقافتك استهلاكي هبي يعني بعربي اجير بيجم استهلاكي ما ثقافة استهلاكي هبي انه دو دخلي من يعني معاشي من شمرت هاد دو كنت 4 مليون افرو او 4 مليون بون مليونكي از نشم وقت 4 مليون لسانك مصرف حاجات ما ثقافتك استهلاكي هبي براستيجي يعني وق نرينا من مخلك كردستاني بترجي هكر سببها انه فترك هات معاشي ما بلند بون وضع ما اقتصادي قالك باجبو نجمت يعني اظنابهم انه بي مشكله يعني قالك او مشكله مازن بس الثقافه استهلاكي ما نما يعني افرو موبايلك جنجما عمريوان جنجكي 12 سالي موبايلك يبرك بينش ورقه جيت ام هشياري فيبن زور بس تشتكي دي هي بيريك اكبرهان يعني وقتكو مثلا فلان کسی 4 ملیون ورگرتن اگه تو بکه 3 ملیون و نیف پشتینگی بکه پشتی چند هیوکا بکه 3 ملیون پشتینگی بکه 2 نیف يعني وصل تدریجی بیتن بشید خول بر بگرید بس وقتی که 4 میلیونه به هر امی سروی کسی 4 مثلا 4 میلیون ورگرتی تبو اینا اکثر کرا میلیونک واشه او دی چاوا شید خون جنید ادگلوی 4 اکثر بو میلیونک آخر اوی خو زاروک خو خیزان خو میوان خو هاد نوچون خو سردان خو کیف خو تازی خو همی سروی 4 میلیونی یا خملاندی وربو من نافبین شبک و روژک داوی 4 میلیونی اف صحبتت مهمی کرین که 1 میلیون آخر دی چوا بیت 1 میلیون دی چند تأثیر الوی بیت الگیانه بیتن الدرونه بیت حتی اول چاره بیتکی يعني نبيتن أفا تدريجي بابيتن أفا برنامج بوها بيتن نعم وصلت الرابية فهي 4 مليون مكرا مليونك شو تشيد بيت بس إذا بالتأكيد جرك برنامجك هواي بو وقتقولي تدريجي تشتك هبي تدريجي أمرات هكر تدريجي نبيتن في غرزي هو صابي دي أنت كارتي كرنيل جياني مروفي كتن وهمان دم دا خزانة شي كتن أنفان معشاك يمكن وكو مروف يعني آلية دروني نخشي دروني دي شرط بيدفين حتى نخشي دروني الحر إنسانك يدا بيدا بن يك جيد في استعدادك هبي وي استعدادك هبي أمش فيش خلاص تشكو دراسات علم النفس يدروني يعني تأكيد كرنا إنه ما حر إنسانك ما استعداد يا هاي وسيداي جبار استعداد يا هاي راح استعداد حر يكش ما أف استعدادها هاي بون نخشي دروني شرطي ددوا أف ضغوطات ضغطي اجتماعي ضغطي اقتصادي يعني وكو أبوري حر ضغطك يعني هبل السر مروفي الضغطي هاجي براسي السين نخشيا يعني سر مجتمعتي تأثير كرن سر وكو آلية دروني سر كس يعني سر كسايتي سر فرد تي تأثير كرن نخشية نفسي وكقلق اكتئاب جالك حالاتها تشي حتى بلكي انتحاري انه شخصك وك جنابته تذكران انه شخصك 4 مليون يتعاطي بلكي حياته خو حم احلامي خوس وحقم سروان 4 مليون وقتها اف احلامي ويتشون
اف خونيوي چون بلكي ديندار جيبي بلكي بخو يعني براني ديجي تنخوستن شريك نمان تأثيراوي نشهر زيبو يعني انه مقاومه او خبره او استعداد يجينها تكرن انه نتشتق يعني تشتق حالك مفاجئه حالك مفاجئ معاش ايش في درجه مليونك ام بيجن هكر مليونك هكر كسك مليون بو 600,000 ايش مليونك بو 600,000 قالك بزحمته نخوشيت عقلي نخوشيت عقلي قالك يعني بخل بقالك خل شيء بنجي يعني هكر مجتمعي مدى غير مجتمعي مدى نخوشيت عقلي بدون قالك بترجي ازد بيجي بجي هكر اف حاله في رنجي ما سيدا بشتي چند ساله يعني هكر في رنجي ما 2 سال دي از بيجي من نخوشيت دروني نخوشيت يعني امراض العقليه نخوشيت عقلي ونخوشيت يجر هيا جدن الامراض السيكوماتيه يكو سببها نفسي تأثيران الأعضاء إنسان خيات يعني المروف وكو سكري وكو ضغط يعني حالة هاي أف ضغطة يا آلية اقتصادية ست صور باش ما مصاب جبار يعني غيران ما قلتي چه بون وقهشتت ناف خلقه كده بس آسوار دستپیکی دیار ات ناوا خیزانه الکیر دیار بید که مروف بیشتن بله یقینا که اوی قیرانه کارتی کرنا خواه کری لاواز کریه درس کفتیه ناف خیزانه کس ام بیجین تاراده که دستی توی شور بو خاره و حیبتی ما یعنی درگه نما نقطای ریک نما نگرتیم جه نما نچوی بس کابرا ما به هیوی کابرا ما حیبتی کنگی افتشتل درد کبن اتنابا خیزانه ده هکر قیران درست بو بله اولا بحثی دو تشتاب کن ایک سر مستوای حکمتی ما پاره هی پی تی وی بی اف پاره هنه گلک نمزاخت با یعنی پاره هزرا پاشا روژا خواه که با تایبت که مثلا مرا امرا گهاندن دولتا کردی بکن هر وصا پی تی وی مثلا اف رواتب دینان توازنه كاد باكني دنافرا علم الاقتصاد الدنيا العرض والطلب كما سنه سيده چندنا يعني سعر بازار سيكه چنده و پاره وردي چنده و قيمه شرائيه وي پاره چنده تاكيد اف توازنه هني اجلاي حكمتي بنا تكرني هر واسا اجلاي كسان جوه ابي خداني مثلا 3 مليون و 4 مليون لازم هزرا خاكر با ادخار خاكر با يعني هند پاره بخار كر با يعني مثلا وقت 3 مليون ورد گرتن هر سال يعني هر هيو مليون بخار كر با وقت بي ازمه اقتصادي يعني او داشت مثلا او خداني 4 مليون داشت 3 سال 4 سال جك مقاومه و ازمه بكتل چونکی مثلا وقتی راتبی 4 میلیون اکیدی 500 صد برگردن راتبی دیگری کمتر بود تاکید او داشت بتر بس وک دسپیک الناف مجتمعی مده مخابنی مجتمعی که چابلیکره تقلید چاوی بس سیاره کا مدل الاول موبایل کا مدل الاول هر چکی مثلا يديك موديلات عشان تاكيد ابي كارتك ناخا كده وقتی اف قيرانا هنهاتي ناف خلق مده اف خلق ما جلك لاواس كرو توشي اري شاكر مثلا نمونه هي كريداره تاكيد وقتی تو توازنينه که نابناسی که بین معاشوی ده تاكيد او من لازم بهزرا باري خوب كت حق مولدت حق كهرباء يا آفد يا كهرباء عامد ده حق مثلا بتشكي دوشنا مدرسه ده اوان مصاريف هم ما بدرخكي وكيدي لازم افهم جهبين لازم ظلام جهبين احتمال هي قال جاهي جنكا هي احتمال ده شول جت احتمال يباري نت ظلامي تشكي سر ظلام مجتمع ما شرقي ده وصلنا لازم وقتي ظلام شول كت لازم او مصرفي ما كت حتى هيك بيقفش مدني هذا العاب لازم مصرفي همي بتشيك او قال يجنكي لازم ظلام بدت الناف مجتمع غربي دي ظلام دي جنكي كوره بس بتشيكن اك خمام تخم فلانش خمام فلانش خماته از زلاته چکم تو برنج چکی اول جنو میرنجی بله پیک و شولد کن مثلا پیک و توزیع مصرفی مال ده پیک و مصرفی همیشه کن نام مجتمع مدنه احتمال های مثلا بهربتری جین کدیش مساله کمالیات او مکیاج و چیز صاده مصاريف الوانا كده تاكيد وجه باري جران هبيت كفته سر مليت كي تستعمل الظلامي وظلام بتر تو يوديد بجي برين تدري بيني مثلا مجتمع مدى ايشت نفسي دركات والله فلان كسي جلطه اقليد والله فلان كاس امري خديك والله فلان كاس ودي بي اب مشاكل ثانيه پیدا بي فلان كاس نشد دين تخبط فلان كاسي مثلا كارتي كناش خري وزنتر بري خلقي تايبت جحيد دادر في ولاتي كو اف ديار دا يعني مشغبوني جلا زيدك نبج باكي ده ام دي في پیوندی ورگرین جا سرهلی و دیو اگر نبود کاک بارزانی بار باش ولی توش باش تلکای بردجار سرچاوت من زور سپاس دنگی کاک بارزانی بچک بلند کنه من پیش همشتوق دستخوشی دکم زور سپاس جناب دستخوش بتوره جوانا كانت زور سپاس خیراتنی هر بنوانه برز دکم زور سپاس کاک بارزان دنگم بودید بله زور باشه باشا
من رجع حرمة بوهي الدنيا وانا بالرزاب بسيار مش بوانا ولا من بدنا امرك عموما مختصر بكورتيا عموما حالة نفسية اللي قلتوها كبحثي قيراني يعني بحثي حكمته ولا تنبونك منش ازانم امريكا شما تدين شرط على مشرع او هيتش قيراني شي بو دروس نبوا كردستانش نكن بحثتي شي او كامرك مشرع قيراني هذا اما تشي لك ما بدا عشا قيراني داراي شي لك شر دا عشا اما الدولة الراسية اما دمان اولم دنيا وانا برزك اما زور فيري ام كنال بعدين انا اكين بكنالي خو معنا ايزانين زور متابعي دكين زور متابعي برنامج تو بتايبه دكين كاد بالبلجان دمان اي اما استفاده عن دكين من امرك تو ده ام دنيا وانا تاك وكو دكتور رزو حرمه بوجنادان عندي قسم ابو بكن كتوزك لما كمان دربكين ولا حالاتي نفسي امره عموما حاله نفسي ما بودرز بوتو ازاني كردستان شاري شي بي حاكمه ولاتي شي بي حاكم ما دام ولاتي شي بي حاكم ده من دبي ما مستعيش او عندك قسم بو بكا توزك چاره سری من ناو غزانه من غزانه كم شلون برقه بقرين انا ما نبي برقه بقرين لو كاته امرك قيران هي امرك راتبي من بون من 4 مليون باكثر بيت بيرسك زاري عندها مليونك بحثي امانه بو بكن بحث شتي ترم بونه كانوا دخل جنات ودخل بو سر جاوید من کاک بارزان تو بری ما گشتی هکر لیستا بسیاره الحمدلله ما حاضر کرین و همیدش بینره نکردن و بینر با ام دلیتانه هلین هر دست پی که ام دل سیاره کن دا دلیتانه مینی تو بینره بردام بی کاک برهان کاک بارزان بیجیتن اما همیا ام بیشین حالت درونی بو ما چی بو روشا میا درونی زور خراب بو مادام روش هو لهاته و گشته وی حالی کو تأثیری آنم بیشین گورانکاری کفته جیان آمده ام چپ گین کو خول بر وی روشا وی گاوی بگرین مال خیزان تیک نچیتن کار تیکر ناویل مروی نبیتو که کو جنابته گوتی دیمای بچیتن خو ام بیجیم بکوشیتن خود عرده که دبا بیدن یان وکی ماموستای گوتی روید چیتش در وی ولاتی حتی کرم نبیش نوی چوب رویشی مثلا بس الوی روشه روید بچید خول زاروک و عیال خوشی برزکت بید گل واساجی ابرو که هر الباشه رمه جانه چوه خول عیال خو برزکریه کس زاین کی بچه چند هایی وکه دیار نینه آن چوه مثلا عادی بود که خلقی خیبرا استحمل وی روشنا کم از دی چه مخلاص شو ام چپ کین کو روش نگیته وی حدی و خلق تحملی بکتن کار تأثیر الجین و جیاروی نکتن درونیوی نکتن بجبر اسپاسیا کاک برسان کم سر پیوندیاوی و کودی از تی گهشتیم شپیوندیاوی ناراضی بونا خوشی دیار کرش حکومت اینا بله بیجدن حکومت چبو منا کریه و حتی ویگاوی و ام خلق کین ام بیجین به سرپرشتین لو ماده حالی من بس او تشتكي جدايا او بابتي وي فقريت او بوچوناويه بيجا سيدا بو ما مهمه عن ذي نقطه ديار كان بيجبر ما بحسي جواكي كر ماكو خلق ما بحسي خلقي كر ثقافه استهلاكي اذ مساله هاني دائم حكومتي يجي يعني آلية حكومتي يجي هندانا كان براستي ماكو حكومات وكو هريم برأيامي ما ثقافة اقتصادي يا اقتصادي محلي منينة اف قيرانا دفما تشيبو ما قلت سببها حربي بس هكر ما بدائل هبان هكر ما انتاجك خوي محلي كوب عربي نظام بتتجهي بله انتاجك محلي ما هباي يعني هكر افرو عم تشين براست هكر افرو تبشي سوق عدهوكي تبيجي تشي قلمك بكريا كردستاني زور باشه ما باوری وی چنده خرکه کو ابرو کمل هریم و کردستان تشت وصانین کو ام بیشین افای من دست خلکی میدیده بس ام چپکین کو ام خول بروی که شاوسا بگرین آخر ام کفتینه بو مهاد بیت ما اینا بیت درست ببیت اول تشتکی عادی بیت ام چپکین کو ازو تو گلک بابندی گلک خوش کو برایندی گلک دیکن خوش توی بن خول بروی روشه بگرن کارتی کرن لی نبید نچید خوب کشید نچید خوب سوشید نچیدش در فی ولاتی مینیتن أريسيدا أصدق هم نقطة مسؤولية حكومتي إيك يجي مسؤولية وك حكومات أدفي حركة كي بوفي خلقي بك أز بيجم جي وك نيرين عمين يعني مرحلة باش درباص يعني دريجبو مسألة الخلقي مسألة قيراني مسألة الخلقي دريجبو يعني مداوي دريجبو خلق فعلا يعني فعلا نفسي يا خلقي يا إي شاي تحدا يا اللي هاتي كرن دفيت حكومات حركة كي بقدميني از بيجم فترة بدأت فيت حكومات هكر آلية اقتصادي آلية لاي حكومات إذا هكر قروضها بدن
قروض يعني آخر بارينا موجود يعني من از بجم أظن يعني إنه مسألة هيا إنه موجة نقارن بدن بس هكر بخوازن هاري كاريا كي إيش خلقي ربكن حكومات فيت حليوها حكومات نشد بيجت خلقي براس يعني تإدارة بكي تنشي بيجي خلقكي معفنين خلاص تفيت هاري كاريا كي بكي حلك تحكومات تسيت هذا تفيت حلك بكي هكر تقرودك جاكي بيني هجر بدائلنا دريخي بدائلني محلي فعلا انتاجك محلي ما ثقافه اقتصادي يا خارجي ما قالك اباشي افرو ما شركات وك هارم ما الشركات في دولتي خصوصا تعمل اربل فيت انتاجك تشتكي تقديمك ابو خلقي وكو خلقجي بحال هجر حكومات تشتكي تقديمك ام شو خو بباريزن اف توعيه في توعيه بيت فهم ثقافتك اخو شيكن برنامجك خوي استهلاكي دينن مصروف اخو بحسبين اف مصروف افرو تشم چه حاجتن چه حاجات تخو نظامك ايش تسلسلك ايش حاجات خوره چه كان چه بري چيه چه مهم ترى يعني هناك حاجات ما هناك حاجات دهين نبلكي اوليا خنيننا يعني حاجات فسيولوجي ما خوارن وفخوارن هي اف حاجات مهمن بس از نب حاجتم از موبايلكي بكرمي بشش ورقه اظن شم خوارنا خو كيم بك بس از شم موبايلي خو كيم بك اف توعيه بيدي اجي مسؤوليه مزنه خيزانية وكو باب وكو ديك مسؤولية تحملها زاروك اجي بكا وعيك يبان شي بكا وعم بك تبقى هنا انه كريمن كشامن انه افرو وضعي ما نا وضعي بريا دفيت ان تحملي بكا دفيت ان في محلي درباس بكا ام صاحب الجبار همون بسيار بو جنابته يعني فيتن دي باب وهمي بقشتي خيزان شبكتن كو حتى خول بر قيراني بقري ناكيشي تبي حالتي كو ما بعد جيكري ام بيجين بكيشتا كشتني وصوتني يعني ام بيجين حتى رافينج في وضعي بخوب سحكة درجة هيك دي والله بريان ببحث خزانة يمكن ام دي بحث حكمتك سيستم اقتصادي يعني افولاتين بيشكفتي ام دي بحث امريكا كان هاجر فيغا في امريكا بتشت راتب موظفته هم بتي يعني هم كهرجي حيوانات چند پاره خر همي پاره كاش همي پاره كاش بتي او پاره نيه پاره ويد بنقاده تا چند فياد هندي كيشي بالضبط بتش وي پاره دتي مثلا تو قالك كيشي جيتا هند حق نبي مثلا يعني مستمر پاره بنقيده هي مستمر پاره بنقيده هي اگر فيغا في اف پاره هني سيستمك وصادين بنقك يعني جهه باوريه بتن وي بنقي مثلا پاره بدنا خلك كي بيجدي ورا پاره بنقيده تهنديد في فصحتك بشرط مثلا شروطها بن تأكيد أني ديشين بارد خلقك همية دني بارد موظفة همية دني يعني شو إشكالات ما منو خلقك جي يعني أف أزمة هني جنام إنتن أف جانب كده جانب ديدا أم بين صحكنا يعني خزانة خو من بحث بوتكر بري فيجا فيجا لازم ما سياستك اقتصادية بدن إجباركم ملات كرد يعني أبنا قيرانا إيكي عم تكابنت ده هما هر بگیرش سالستا حتی بگیر حصار سر ملت کور ملت کور نخوشی آداویت ویاده لازمه بخواد تجربه کی بر بگیرد از تو نمونه کنم يعني باجرك بکی باجر مثل او گلک بخواد يعني ادخارت کن يعني قبل که سالا نوتو پنج طلبه کی گوته سیدا کما گوته از دیبتا صابینه کنم یا سالا 36 سالا 36 سالا نوتو پنج دینم يتين يعني هش صابين زمان ملكي تلقرد مقصدها من ويري يعني هون عندك نظامك ادخاري هي هذا نقطه هيك نقطه دوي اگه زفر ملت کرد بری مثلا سالت 80 تو دابینه باجانمش کیسته مبی دابینه یا تره چت که تو یه مرشه چت که تو یه لیفکی چت که تو یه همین چی چت که یه گوره چت که تو یه قطکی چت که تو یعنی جلکی شروشفکی چت که تو یعنی گلتش تبی هر ملت کرد خوف چت کرد ولا مثلا زفر جاجی چت که دو چت که یه دی و سیرکو یعنی ما شاء الله كردستان جل كزنجينة ناحية مثلا قيادة ناحية بنيريدة ناحية مثلا في قبل هم بس يعني جهة داخلية بس عربي بازي خطان كن كردستاني كخل كما يعني خلك كابتن يعني مثلا بشت بازي خطان كده بشت جيلي خطان كده بشت يعني دواري خطان كده أكيد ده استفادة جيكن يعني مثلا هندستاني هزير نمونه كوانينو أهونا مثلا دوتشي مزرعة كاملة هاي أو مزرعة بس يا هسبا خطان كن هسبي بسعر سيارة يتفروشنا دبي خلك امارات توی هسپید کردن مثلا دیگه به سداد هوکی هک تو 5 6 بلا مقادنی که جانب که اقتصادی دی پارک بیوید هندك وکی جهت زاویه هندك جهت مازن هبن تو هندك دواره بینه جهت سباقانا يعني سباق دوره شيء يعني هندها تشت ما هي مواد اوليه ما هي تشت ما هي فكره ما هي هم تشت ما هي بس ميدن افانا تنفيذ بكن ما ابا همي يتهين از قلتم راسته بس وقتی چی نبو افتشته و ام هری بخو خوناب ایبد بین حقیقت بيجين خون همي خونات بینین دی چی بیتو ما هبو ویا با هبو حتی دی ما دسته که خالی و آخفتن گلک
حالتی ویگا وی امتدا روشا ویگا وی امتدا وصا قیران شد یا سر خلکی موچه بید کریدار بید و حتی دیمای خیزان چپ کرد خیزان چوا خو قرطال کرد بابا چه بیشتر کره خو یه مثلا 8 سالی چوا دی تعامل دی بیجی ای که 8 سالی کره من هشتا بچی که شنید گهید ولا فيتن تو روجي مثلا برينو كتهزارك صرف كر ابرو كفيتن تو دو روجا ربع كي صرف كي تو دي چي بيجي في مروفي چاو تو دي شي في هوساتي كي في هوسا پرورده كي چونه يعني روش الدي سيستمي بريفانوت الدي سيستمي بريفانوت که مثلا نمونه هم دبيشن بشتي دوسي هيوا شني قرب راتب هاتن ما دي چليكتن راتب ریوناش مثلا دیچه دکاندار کریداره مثلا چه بینه دکاندار سبب یعنی مثلا دینا دکان خواهی گرفت بینی دی دکان خواهی گرفت تو بینی دی دینا ناد تو بینی دی مشکله یعنی اف مشکله تنی لازم حکومت جاره بکد یعنی مثلا خزان نشد جاره کد يعني لازم اف نظام ابدي حتى نظام يعني راتب اسمي نادت يعني بقى راتب اسمي نادت مثلا موظفك 20 سال خدمت كري موظفك مثلا 2 سال خدمت كري اوی 20 سال خدمت كري اوی مثلا ما مستایزان کوی اوی راتب تونا بلند ضربه مازن فوان کرد ایکی حرس ایکی مثلا پاقش کرد ایکی ابدي جرى ضربه في نكت ایکی تعيناني جرى ضربه في نكت خاله دي تريجي لازم امسح كنيه مثلا نمونه انت تشيتين امشين فايده يجيب امشين استفاده يجيب كده مثلا طلبي ما قالك مال كولانا وتعيين نبي لازم اف طلبي هنا زانكو تعيين كن مثلا طلبي روج افايت تتا تعيين كن زانكو ما افيش مشكله هيك في قبل امنا بيش بلا طلبي روج افانيت بناء تاكي بيجرن زانكو هيك فيك نوفيت زانكو روج افا منهج بلا منهج روج افا بلا طلبي روج افا بين قبيل بكن بلا ما مستوى روج افا بالدرس بيشتي بلا طلبي وانش محروم نبت بس مثلا نلسر حسيبه طلبك ما مثلا نشت زانكوي طلبك ديت بش زانكوي افج يعني ابدا همي مشكله لازم ام هزره خاطر بكن وبهبي يعني قيران فانتشتا پیدا كده يعني يا ول طلبي ذوق خواندنين كو بشد بخوين كو بشد معدله بلند بين زور باش كاك برهان تناوا خيزان دا بشين بابا وديك و زاروكن وحتى ديما كيشوانا اوا يكو زيكا قيران كارتي كرنا خول دروني ويت كات كوزي لی دیار بید مروف بیشتن بله اوه زیکا قیرانی کارتگن لیکر یا نشیا خول برفه قیرانی بگریدن باب بدرجة ايك يا عول درجة داك بله شكو افهردو مسؤولتي وانا يعني في قيراني في مشكلة بخوفة قريدا حر تشتكي شويتي خاصن يعني افرو مجتمعاتي ما وسيدة جبار بري نكا قلت مجتمعاتي ما مسؤولتي بتر حر تشتكتي داخواس كرنيش باب كابينة باب جي يعني وكو شخصك هكرتي قهشتي بيه از بجم يعني جناها جريمية زاروك تبقى هنا بوي في قيراني انه اف قيرانية تحمل قيرانية في تبكي صار حسابي وي زاروك نشيد فيكاري يعني شباب نشي فيكاري وكي اكيد ديت او تحمليكي او دل ريكنا غريكا چابو ویزاروکی پیدا چابو ویزاروکی پیدا چابو ویزاروکی پیدا کی ویزاروکی ویزاروک تو مشكله بلكي چه نبت حتى حدكي حتى باب شيت وشيريش بر بين حسينه باب مسؤولتها ويا اف زاروك اف مصروفه خد في روجي 500 دينار في 1000 دينار في فيجا ديف زاروك ديف ثقافتها عائلة ديف ثقافتها مجتمع هر ايكيش ما يعني ثقافتها قوي ضمني ثقافة عام يعني يا قشتي هر ايكيش ما وقت خيزان ثقافة اخوة تايبتي هي زور يعني اقتصادي بل كاك ما مصعب الجبار هكر قيران دريج بو وكي فيغا بكل هريما كردستاني افهم بيشين صالة دويجي دي بهر بو چشين وارد وي اتمين الخيزانة يعني هكرن بيجين صباحي قيران جينمو نما چه بو چاره سر بو پار آتومو چه دانو دلیوا کاری چه بو جیان زبری و وکی کو بیل چند سالا خوش و راحت آسوارن و شینوارن و حتی کنگی دی کارتی کرنا خول مروی کن و چند ناوا خیزانه داد بیتا اگر اکو خیزانه که پرتو بالاف چه بید ام دی برسه واویش جناب تور گرین پشتی عمل نافبره ودگرین هوا گلمه من بینران پشتی نافبره تمامی دینه ایوار آبادینان مزگینی کنی جه کمپانیا امستردام
هر هاوڵاتیەک که موبایلەکە ژووری ئەمستردام بیوان بکرێت دێ موبایلەکە دی S1 یان S2 وەکو دیاری وەرگریت. هر موبایلێک یان ئەکسسواراتێک دەفمە بهێتە کڕین دێ ناوی چیتەت پشک کێشانێدا. دیاری جی 20 موبایل ji marka Amsterdam bêwan. Trombeleka Kia Caris ya model 2016 ya xêzaniye. Demê ji vanê pişik kêşanê destpêka salaniye. Vê delî vêj destê xoneke asta kompanya Amsterdam bike. سات پیوندی وان جمران بگن. راستي كالا گلگی بقرينا بو تمامية برنامج هم صعب جبار ما قلتي هكر وضع وكي فيغا في بوان بيجين الدو سالا بتريان 2 سال بو قيران چي بو و چه جریسک یا باشبونی جی دیار نبو چه شینوارن ویل جواکی پیداد بن یان خیزانی جی پیداد بن هکر هاتو چه بید جی پشتی هنگی چاوا شینواره دوی دیار بن خیزان چه لیتید جیگ ود بید لاواز بیتن یان جی گهیتا ایک جرا کدی عزیز دورم دی بحث حکمتی که من پاش بحث خیزان بله همي هجكو همي مشكلة حكمتي لا بيك فكري داينا بيك فكري جبركو خزان يكاكا يا جواكي واف جواكي هني واف حكمتها هني هم بيكاتيا بقافي هندي اف قيران هني بردوام بت فراغك ام بوشايك دي كافد نافرا جماوري دا ونافرا قيادة دا هندي قيادة دقل جماوري خو راستقو بتن بالتأكيد دي بردواميته يعني بلا قيران جهة مثلا راست مثلا راتب نيدي بدار هاي وكي ايك بجي يعني قافدي من حقيقة الجهة كي دي تحولات ايه قال اجران اغ مصطفى بورا يعني قلتي قيران بيت بلا بو مهميا بيت بلا ام همي وكي ايك بيت نا ايك بيت خدانه دنيا اكاتشتي ويكي دي كريجي نبيتن بچتت سري خوب دتا بن غرفكا كان نايلوني به هكرو صبيت از باوري مهمي دي تحملي كان بل قصدام الفيري يعني هندي باوري ادنابرا حكمته قياده ودنابرا جمهوري ده هبتن وهندي ابو شاهي يعني كان بت حتى قيران جبتن مشكله نينا بس دما باوري كان بيد نابرا حكمته ودنابرا جمهوري ودنابرا قياده ده تاكيد كارتي كانت خد كت هر وصا ام دي ناف مالج ده دما باوري نابرا جنوميرا دنما دما مشكلات نابرا جنوميرا ده تشبين دما جني داخوازا يعني داخوازا بتویت روزانه که رو ظلامی نشیاب جه بینتن دما خدا ندینی هات بردر ماله و ظلامی دید کو اوی لاوازه برام بری خدا ندین داره خو آنجک حتی بسبب جهشتوی رادی خیانات زوجی چه بینج بر هنده آن هنده که مثلا ظلام نینه آن هنده که معوقه گله جوری یعنی مثلا مشاکلات ناف جواک ده چه تأكيد أبدا مشاكل هم شكلًا وقت مشاكل الانتحار تشبين وقت مشاكل الطلاق تشبين حتى أف خزانة هني شيء بتجي وضع مادي شيء بتجي ما هيك يجي جنك خوش دزدا يكي بيجي خوش دزدا يكي بيجي يجوا أوروبا تأكيد أبا يعني مشاكل مازن ناف مجتمعي ده شتكت درسته وقت هيك الوضع اقتصادي زفري أو تجارة كدي خلك دي محاولة كت خب جنجي تبا بس أو شنوارت و ديمين يعني مثلا نموذج بي أم بيجن أبا 3 صالة داعش كنت مثل ده وقت داعش مثل درت كابتن تأكيد خلال إفلانسيا صالة ده أحوانا عقل خلقك شيش عقل خلقك شيش يعني ولا كذي تدي شو جارك هذي شيء تعاملت قالوا خلقك شو هذي هزراوي خلقك جارك هذي غورفك كو فزر كتن كو أزيجيم وكي مواطنة كنا في العراق ده أسناجيم وكي يعني كسك دي تري أفتنا بالتأكيد كارتك إنه تويت سلبي جلا أم دي في بيوندي جبر إن باري ما كاك آزاد قال ما كاك آزاد إيفار باش ایواره باش سرچاوت من کاک آزاد فرمون برا زور سپاس خیراتنا میوان برای بکم زور سپاس سلیم کاک آزاد کاک بگل بلبس من زید کرکی اگر آماجه به چند چارەسەریە کات که میوان برای بجوانی بحث کرن بله بدیتی نامن اف داخازین هاولاتیان بله من برنامه که بریان عجیب و برکتا آماجه فکر اکید کو چارەسەر چیه بله میری نامن جی اوه کو
جه و خوبشاندران هر آلیت بارگاویت کرد یا پشگیری کرد خلق بین سر جاده دخوازه کمبونا سرکردین یکم ناخوارتن سیاسی بکن چکی براستی تنیه چاره سر اوه لدمکی دا او حکومت تیک آنین وقت قیران نبو بودجت هات چه پرزگریک نبود يعني هذا بينهم قيران دناف سركردن بارتن سياسي بس توی آماجی خالق گلک آگرین که ایکاک آزاد توی آماجی خالق آگرین که آماجی بکرم ملاحیه اکادمی و گلک آسانه بس برس بله کاک آزاد توی آماجی خالق آگرین گد که ایکو هندی وضع سیاسی سرکردن سیاسی هری ما کردستانی ها خوش قیران نبو یعنی توی بیجی اف قیرانه یا چیکریه هر ایک البر ایکی دی چنکو دلی منوته لیک مایو ازو تو سر کرده این از بره دی قیرانه درست کم پشید ویره هاوی دی رخیدی تو بینی حصه یعنی قیران چیکریه اوه نتشتاکت چی بویا و خلق همی بگردیه اوه هنده کسن کول تبلین دستاتی پرنا بنوانا چیکریه تو صاد بینی؟ بله تأكيدي بكاز بلبل جلك راسته شكي من برينا هاجي آماجة فكر كاز بلبل بله چه خوب شاندنك لهر چار بارزگين رما كردستان رو ندايا كوراجر بن سركردن بارتن سياسي جبينان انجام بدن جبر هندي ازد بينهم افروشانها كاز بلبل كونها طيبه جي بارزگاه سليمانيه يعني بداغ بمنطقتيكا قالك ما ظن دفع فولاتيان شيبويا كبراسي يعني قالك آلي بحث كان كو مثلا روشة من هيجي خدينا كتشتاق بسن جبر عندي بين مكاك بالبيل بالداخبة بيتفيا حفلاتي بين سرجادي أولي كأو برزقريك سركردن سياسي شهنا بلا برزقريك نخو شارتر بكن باور بك خالد شو برزقريك الجل حفلاتي كادينين البارزقها كادي جبر هندي شوا وكي مباني بريز أماجا ترنجالي أبوري توعيات بوانشي بتشوا دخل خول ديف نفقاته بقنجنن توعيات جي هوشياريك الدف خلتي تشيبتن كوبزانن خيرانا همي برزقريكان سركزنا بارتن سياسية هر دمكي آريشتنا براوانا بالجاده منها آراما چه برزقريكينا واسي بيدارم جي هر دي كنال برس كس خونكتا قرباني چه اجندايكي سياسيان بارتن سياسي چونك ابي كرد هفدوكم دكت ملتك پارچه که آخیه کو کردستان و خینا بلندا شهیدانه و زور سپاس زور سپاس بوده کاک آزاد کاک هوت گلمه؟ بله کاک هوا فرمو برا ایواری ها باش کاک باشتر سسری من دست خوش زور سپاس برا برای البته همین زمین کارتی کردن قیران دارایی برای جو قیران آبودی شوی که بیشتری جی پیدا بود و بیکاری و احتمالات که این است که کسی پویگذاران خلقی که اما سربار که جوازی و کمالاتی سیاسی و حتی دماهی جهت بس دیدنا من قیران راست تحلاتی که حکمت جی بو خلقی بزی بس مفاین خوشی هنه دیگه اجاره امت فردواری را بجیم تا عقل آن سربور پیر بسم سربور اما سربور که سرمه دهاتر یا باش او خلاص دهاتی مفایش به سربور ورگریم چون که راستی همه بید دامتدان بکن حکمت ایش خلق جید خونه چوی دا گلک بطران ببو یعنی خلق ما کرمش خزانه دستید که پاره که شخص تا دستید که وکیری گلو پلن به نماز گلو پلن نتیجه خاطر مزاحمتن یعنی حیث گفتن سال بار میشه کردن ناسمال دعینه بود بزرگتر جد سیران و ساختم شده که گلک بر بالا گنج محتمال سر سیاره گهرینا جلو برداشت جنکو آفرت ما گهرینا ناسمال اساسی و قنفا و عید و سال اول ولی که بکو خلق را مجارت نکرد بسیاری اف سیران سرمده هاتی هیوی تنبیوی تا جه خوله و گریات یعنی استعدادشونه که سیستم خوی مزاحمه را بکن دا که توشی سربار که بیشوی نبین الپاشا رکانیزی حیثر هم دوست ایران بخوب در فتوانی که هر حکمت جی انشاءالله که حکمت چالسازی کرن یا به مزاحمه را فارز آوه که حتی کوشمه که توانه پروژه که تیتا مزاحمه احتمال ابلاغ و کورین و دیب چون که نکرد که پروژه گرنگه با چند مالا یا چند لیچیش یه حکمت فارز بده کشتایی که ارینیه برای که احتمالا در حکمت بجید پروژه مازن اتفاره ترخان کرده با پروژه یا پروژه ها با زینا نه با
بسر و بر با کوالتی نبود با اساس بود چه با یعنی چارچوبه گندلیه که دا احتمال گلک جارا پاره تا بزاست هذا حکمت دباری که کو پدردان ثروت سامان جشی بهانه افریقا ما و بدون شام دا وزیر و ولاتی بر پرسجانی کاتیر اچو گشت که تایبت نخوشی با حتی ایفاد زور باشه کاکا ابرو که هم پیدا شونه سیستمی داد که دیگه پاره زحمت پاره زحمت جی بهتر زور سپاس برندی که دست خوش بو برنامه تا رول واجه آمدنه گلک روله که یه ارینیا کو خلک ما او دسته کو پاره زحمت بینیتن زحمت بهتر مدوقت و کنه توی درگیری دابیتن او درگیری کو بیدی و هاوجه نه نپاشختن خارنو و خارنن زور سپاس کاکا و من ویتا بو حوالا جهبی زور سپاس جنابیتا حقیقت خالین گلک گرنگ بون ما مستا عبجبار یعنی کاک آزاد بحثین دید کتن بیشتن کو ابروک خلقک نرازی بونا خود دیار کتن کو موچه اینه بلا ابروک خلقک نرازی بونا خود سر هندی دیار کتن کو سر کرده و احزاب سیاسی لیکون بن هکر همی تشت هیا وقت او لیکون بون کشت ویرا همو هکر ویکر منو تا ویکر ایدی همی تشت هیا و تنی پیامک آوی بو جنابیتا چند گل هندی اکو اف قیرانه بیتن درست کری بن مادم جیک دور بونا هزولانه هبیت قیران دی بردام بیت هکر آج بونا و هبیتن قیران دی چاره سر بیت تأكيد يعني إكرازيا ملات كرد إكرازيا بنامالا كردي كارتي كنا خو جلا جلا كيا السر هميدشتي أم بين صلاة 2003 دما يعني ملات كرد بإيك دنك شوية بغدا شيا مثلا سرب جمهوري وشيا مثلا وزير خارجية وشيا مثلا جلك يعني دنقاب دست ببينتنو شيا جلك أرمان جاش شيكتنو شيا دستورة كي باج دينتن بس يعني جهة داخل أجبركو عراق دروشة خراب دجيا يعني أفي نشيان كوي كبجن بردوامي بدنيو كارتي كرني تخيط خراب أمجد جزء كنج عراقي يعني أو كارتي كرني سر عراقي تينا كرني بتأكيد سرمج تينا كرني بجد ديميت الفيري أم وك ملاتي كرد هندي هفريكيت ما هندي بقوات تربن بتأكيد آريشيت ما دي مازنتر لين ودي كيشين كيرتر شيبن هندي عربي بجنة تضامن اجتماعي اب كردي است كما هفگرتنا جواكي هندي هفگرتنا جواكي ناوي دا ياب حزبتن يعني تماسك اجتماعي ناوينا اندام جواكي ناورا اندام بارتا داد ناورا بارتا و بارتا دا هندي بهستر بن تأكيد دي آريشت مكيمتر بن وأف مشكلة هني نامينا وأف تشتاكوا بكنا حصاها ما بهرامن وأف بهراتو أف بوتا وأف بومن وليك ذاكرن تأكيد أف بتا سبب كو آريشة نافنا بيدا بن عندك شيء ديجي ثاني مثلا سر مسألة أفتنا الجانب السياسي ده مسألة انتخابات ده مسألة أفكاسانة تشنا برلماني لازم أوسر أساسا كي أودي بينها البجارتني أفكاسانة خدان زانين خدان علم خدان تجاشتن أبدا نكنا توزيع كرن سر أساسي عشيرته هر عشيرته كي إيكي جيبين بتأكيد بجارتي فيان إصلاحات أجبكن وقت الشخص أكيد لفين أو عشيرتك لفان نشين وان جهور ناجبكن بجا الفيري يعني كسي هاجي بوجيه هاجي جرجلك أجرنك زور باشه ما مستا قیران مفاید خو هبوی نبو سر هرما کردستان اوافیگاوی چی بوی من مفاش قیرانی برگرتیه تأكيد هر روشكا چه بدن ناف جواكي ده بتأكيد مفاجي برگرتن دو گلک جارا نچوه هندک جهاتو دی بینی دی بیجی قیران نی نویری اوه نه قیران و اوه نه دهو که دی بینی خلقک همیل ویجهیه شو درستی پریوت چیتن وکی کاک برهانی گوتی کابرای آخر مودیلا موبایلی فیه آخر جلو برگل بره و تو باورنا که قیرانه دی بیجی قیران نینه زنی چانه قیران ابتنش تخوا موظف اگر مفای خو هوا تو بیجی هر حال اوه با بله قیران ابتنش تخوا موظفه گرد يعني هذا خدان موجي قيران شوي قرد اگر مثلا خدان الدكاني ويدي وضعي هاري باشتره يعني تأثير الوجه هذا كرني بس وضعي باشتره جي افيدي تري افي خدان بفيا هيدي وما بفيا راتبه كيف اك وارد هي تاكيد ابا كارتي كنا خويا هي زور باش كاك برهان جنابته چاود بين يعني قيران مفايخ وهبوه خودی سدا وكو رأيامه ناب خود اس چم مفايل قيراني ده نابن بالعكس تأثيرات تخويت هين يب دور يعني وكو بعربي امشيت بيجن بعيدة المدى تأثيرات تخويت دور هين يك شلون تأثيرات افرو ماموستا وقتي ماموستا معاشيوي مليون اكبو كرنا بشكلك مفاجئ جو معاش كرنا 600,000 تتبيجي اف ماموستا دشيت مادي
يعني خب بوستيني طلبي خب وكي كو مليونك ورد وكو وقتي مليونك ورد هذا ويشل جيلك يكر شل جيلك يكر اكيد يعني تاثيرك دي هات بشكلك دي سلبي هات سر دي سال المجتمع فقرها الدولة فقرها في خلقي فقرها الفان زاروكا قنهي فان زاروكا كي قنهي فان زاروكا بتا استويخو يا دواجي سر خيزاني جي مقالك مشكلك انه فترة قيراني دا وكو خيزان سياستك خد جنيه انه مصروفا خو كيمكا بس قالك جارا نشد بالعكس زيدتر لي دوري خورتي تهين دخورتي تهين وكبري مصروفا عن شوار الناي ان خباب تديت شوي ضغط نفسي يا علمي جغارة بكيشي يان خورتكي شو علمي فخوارني جهكي يعني تصير ضغطك خو يعني هزرتك انه فيركي شي ضغطي اري ما وعي نينا اري اظنم غلطه وعي كيما وقتي في كاريبك وعي كيما بس ضغطك كان نفسي على سروي هاي شاو مروف ديشيتن خو البرق ايراني جديد ويجاجبين بي تشيبو يعني جانت وير رانكتا ديما هي بنتكي ومروف هر يجاجبين بي بوكي كو خزانه مروفيد ناف مالا مروفيدا كسو كاري مروفي يدل خوش بيتن مروف ناو بيت كو كسك بيتن هماي حرفتي بيتن وهرگاوي عاجز بيتن و كارتي کرنا خو ليكر بيت مروف چبكت كو كارتي کرن هندل مروفي ديار نكت خدينا وصل تباري نكا بحسين نقطك قالك عن جانكر از خو كسك هكر استحكمه از وجيراني خو دي كري اغاي وكري مسؤولي ام وك ايك وين ام حمي قيرانه سر محمايا از بجم تبصانه هي تربي از شم تحملي بكم فتره كادريش بس والله قيرانه بسرحنه قاعده قيرانه يا بسرحنه قاعده لا حنكا وقت قلت ما فايد في قيرانه ما فايد في قيرانه بو حنك خلقا هبو بو حنك مراتبيد بلنت هبون حنكا شو افقيرانا استغلال كر بتر بشكلكي بتر استغلال كرن ضرر جهاد المجتمع مفاينت خاص بخو خزانه خبرن زور باش مامسا جنابته چت بيجيدن تاكيد وقت مرفت كفتت قيران ده شريكه برفزراخات كتن كاده چاشت ادخاري كت ان مثلا دي زراخات كتن هكا برگيري او تاثير لينا كت بلي او برينج او باري بومتات لازم من برينجكي بشيابا بخو ادخار كم بشيم هل جرى مش بالكو روجه هي زين صاحب روجه هي زين شولكم روجه هي تقاعد لازم يعني انسان هزرا باشا روجه خو هرب كتن وكدي كو بچام رف دشيت كي بيجن بتر كي بيجن جاجبين بتن بالتاكيد لازم رفجانا وان ولا طابخين افولات كتت نخوشيا ده جانا وان سركردا بخويند افسر کردن زیرک جیانا زمان بری بخویندن کاچا و جیان بری روشه که من گلی بی گوتی سرکرده اویدی بیشن امپراتوری یابانه دما وقتی شرچه بی و پشت هنگه گوت او پیخواز گرا گوت جماعت هاتن گوتی تو بوچ پیخواز تو امپراتوری چنل تو پیخواز گره گوتی حتی ایکی ولاتن پیلا وگه بوم چنکت اس پیلا بنک ما پیخواز گوتی رابی هندک زنگی هات رابی معملک چیکن گوته صابنی پیلاف چیکن پیلاف گلاو کردن پیا گوته پیلاف که پیخوا تاکید وقتی ام سر هند براوسن ام دی چواشن هندک شولی بکن بو ملت خوب تاکید ام دیشین گهرنی بکن اوش چتت مش پلانیت پلان لازم ما بلانك دارشتي هبدن ام ديشين چه بكن ما چند مؤسسات حكمته هنا وهر مؤسساتك چند وزارات ده هنا هر وزاراتك ام دي چا اولويات داينن و ام دي چواشين بنگاوت باش هاوجن يعني نمونه از الهندستاني بيم نمونه الهندستاني سال 1947 دما بيد دولت بريطانيا طبعا بني رواتبتون هدي داني وقت بريطانيا جناف دركات قلت هندي تدي راتب خدي هم رواتب معنا بفيها هندي اللي هي يجي الرجاء هجارية حفت الصدبي يعني حفت الصدش خلكي هندي هميت بن هيلا هجارية دجان همي سيه الصدي يعني يبدي بين اوانا دستاوتي يعني دستاوت سياستك هنجي طبعا وقت سياسات اقتصادية اوان شرط ديال بريطانيا كري كو غاندي دست بتكر غاندي قلت اولا جلكي دري نكنه برخوا باطاي بينا دور خو بالنا خلاص ادفي سياسات ده همي معاملة بريطاني افلاسي نالوري معاملات وانا همي يعني باش بفجران جيش بركو قدام بنطلون نقنا بقى قميص نقنا برا دي باطاك دور خالي وخلاص يعني قصدنا منها اوانا فتره ابدي ده اف سياسه بكارنا هكذا بين يعني خطه 50 طبعا بلانين بين صال انا بين هرج الصاله بنجي وسي اوانا بلانت
5 سالی دست بکرن یاش مول دو سه جاره که پلانتوانا زیزی تکنه چون یعنی چکی تک چون او بیا که شرکت ناوینوان و پاکستان دا چه بی و شرکت دی ناوینوان و حتی وقتی بنگلادش او دیا خاکری یعنی رزگار کنه خاکری بس از این بوده بیشم سال 1990 که یعنی الهند شوت مرتبط بلندش ناحية اقتصادي ده يعني حال حاضر ولاته هندي يعني رابع أكبر اقتصاد في العالم يعني اقتصاد شهري معظمترين اقتصاد جهان ده ما هو دائما برف ديماي كي وشو كاك برهان هكرتا بيفكا ديماي كي بيت كورتي كشي كرم كي والله دوما هيك از وكو كسك جوي خلقي جواكي از داخوازي الحكومة تحريمت كم براستي وضعي خلقي جالك ينخوشا وكو هفالي ما آزاد جوتي يكتيا جالي كرد از داخوازيت كم يكتيا جالي كرد از داخوازيت كم تشتكي بو في خلقي بكن في رنجي از بجم خلق نشيد بتر تحملي زورش ما صعب جباس پیوا جناب تهادی ما خود پیوا من او کو ام پتر بشوازکی یعنی هر حکمت جرگه دیز هر خزانه ام اساسا که اکادمی کار بکن سر اساسا که علمی کار بکن ما پلان خویا روزانه هبت امزان روزانه از دی چکم پیوامم بو ما مستاجک یعنی دی فتره ده خو پتر بواسطین جبر کو اف جیله که اف جیلیتن او دی حکمین مکت پشتی چند ساله گیتره لازم ام خو ویجیلیش و پاسین ام جیله که باش خدان کن و حکمت جاوی لبتن و یک بیشن قیاده کردی ج لازم جاوی لبتن اگر هاتو ما جیله که باش پرورده نکر تاکید ما پاجاروش کا رشیا های اگر ما جیله که باش پرورده کر ما پاشاروش کا گلگا گشه های بله هر دو ما مستاین زور بارس زور سپاس به هوا کوین میوان بو این گلمه رونیشتن گل هوا جه سرفرازی زور سپاس بله بینرین هجا خوشی و چند هم گشت ندیم و هیکا خلق آوروکه برنامه هوای واربادینان هیوید که ممشابیم پیچه خدمت هوایم برایز بکن حتی موینو خلق کادیجوی برنامه جیر جاو دیریا خدای مازن داوم خاطره